Ayan. Naimbag nga rabi iti Sabado, Saturday, kada kayo amin na wanti labas na kaikis ti Candon Global. Naimbag nga oras kaya na panagdengdengeg kada kayo amin na yan. So kablaawan tayo dagiti imunan nga agbaybuya nga simbrek ito yung live broadcast din. By the way, welcome to our Ikkis ti Candon Global Express Anytime. Ayan, so ado dagiti agbaybuya tatan naili naman kanya kung ta hana nga nagprograma for the past 2 days ta nagado dagiti ubra na iti kaikisyo nga niyan ninyo gadinggan. Ayan. So kablaawan tayo nga ron dagiti na ayat nga ever supportive and ever dedicated administrators and moderators iti Ikkis ti Candon Global Action Center. Ayan, syempre, aratan ni Auntie Susan Azur Manipud Tiguam. Aratan ni Auntie Virgie Barnacha Cabael. Manipud iti Singapore, kasamot ng kini Manang Lalapak Lebsuya. Kani Manang Auntie Desi Barnacha Konakuma. Ni Manang Meds balikdang iti Galimuyod kay Kisayo ti Galimuyod. Aratan ni Sir JB Gramahe manipud iti Santo Tomas. Ni Auntie Grace Castillo Miguel. Kaya dagiti na ayat pa nga tumultulong agsungsungbat iti Ikkis ti Candon Global Action Center tayo. Ta nagadungaro dagiti salsaludsud, dagiti issues ken daduma pa. Siyempre, hambi nga kabaulan iti agsungbat hamot nga nakailumlum iti attention wano iti oras mi 24 hours iti Ikkis ti Candon Global Action Center. Isu nga pagyamanan mi dagiti kaikis tayo nga tumultulong agsungbat kadagiti saludsud wano issues nga dati pa kay naigan na iti pandemic iti COVID-19. Yan. So it's very interactive group isu nga dagiti hampay nga members iti grupo tayo. You can go ahead and join our exclusive Facebook group which is Ikkis ti Candon Global Action Center. Ken kastamot nun iti dedicated buy and sell group tayo iso dayta iti Ikkis ti Candon Global Supermarket. Ado ti mas daaw ta ape kano nga hanga makapost dagiti kaikis tayo. Iti sungbat ko kakabsat ket madama iti panagdalus manon iti balay tayo. Kitkitaon mi dagiti old and irrelevant posts iti grupo tapno ma-accommodate mo laang dagiti kabarwanan o dagiti kabarbaro nga post tayo. And at the same time, dagiti nagkaunan nga buy and sell post tayo alak dapat ki-delete no nalpas sa transaction and you have to delete that, you know, as one of as a seller kung ako as a vendor. Otherwise, you can go ahead and post your merchandises dagiti tagila ko yu iti Ikkis ti Candon Global Supermarket. It's an open group hanga masapol iti approval di jayon agi post kayo dire-diretso kakabsat. Kumbaga parang no pang kayo makitsenda di save more J wet market ka dire-diretso kayo hanga masapol iti screeningan. Pero iti warning ko kakabsat kay Ikkis ket transact at your own risk. Okay, so dapat nasisita laang nga bigbigan yu digiti ka-transact yu online. Ta nagatula ka ngaro diti dagiti manglukluko iti online platform so no dagiti dumadumang tagilakwan no platform for buy and sell. Kasi kas kinunak transact at your own risk. Make sure nga amamoyo uno babigbigyo dajay vendor wano di seller. Ta aduma dagiti bogus buyer, aduma dagiti bogus seller. So nga we are not responsible no anyaman dagiti transaction nyo dita supermarket. Kas kinunak transact at your own risk awan ti bibiyang iti Ikkis ti Candon administrators iti dayta nga grupo tayo. Ken syempre palagi dagiti vendors nga please be responsible nga sungbatan dagiti saludsod iti prospect customers yu no dagiti clients yu ta
kas kinunak or no kas kwa iti DTI mandato ti DTI masapol nga nakaplastar iti presyo dagiti tagtagilako tayo haanan nga dadjay PM is the key hanga also dadyayan. So to tell you honestly, madama nga kititaon dagiti iti DTI, dagiti online sellers na nangruna dito Facebook, dagiti tagilako dan nadamot lang iti presyo na. Okay? Hantay nga irason nga marketing strategy di dayjay ta ti kapagpaisuanan na iso dayta iti mandato iti DTI. Ulit-ulitin tayo dayta adda iti adda ti kaukulan nga penalty na no naglagsing tayo dayta nga luntag. Nalawag ka diha po. Okay, so agasala tayo, gubalat sa tayo pa yung nga habang aguray ka kasi napuno dato'y dati kwa tayo nito comment section tayo nito na dumaduma mga greetings kanda giti shout out. Ayan nga basaan tayo tumadamdama idaytahan kayo excited tamay sa may sa akan anusak to man na nga basaan dagiti na dumaduma nga greetings you. All right. Okay, kanda giti hamping nga nag-like iti page tayo nga Ikkis ti Candon Global. Go ahead and like our page. Once again, that is Ikkis ti Candon Global. Okay? And anya pay break ka. Dagiti da dumapay nga palagi pa niya. Kin syempre din no dati kwayo dati YouTube you. Please go ahead and subscribe to our official YouTube channel. Which is the same name, Ikkis ti Candon Global. Okay, adan to iti isayang kat kumanon nga online games no dagiti no sino man dagiti ag-like and ag-subscribe iti YouTube account tayo ket adan to ti maraffle nga na dumaduma nga merchandises kasay makmakan gamgamit ti balay gadgets ken dadumapay. Okay? Ayan, so kablaawan tayo nga rodan dagiti nayat nga agbibuit at agundaway. Dato'y may isa nga ika-Ikkis tayo manipo diti Saudi Arabia. Awan sa bali no dikat ni Sir Elmo Gakusan. Agbibuyat at ni Sir Elmo Gakusan dito Saudi Arabia. Kunana dito ikat shout out to Amaya and Eman who are enjoying listening here in Riyadh. Kunana. Kastamot ng kini Manang Lin Gamayan Gariga watching from Singapore. From Gracia Grace Anoda, good evening ka Ikkis kunana. Kunama ni Sir Elmo Gakusan. Shout out to the lovely couple watching Clifford and Jennifer Del Rosario here in Riyadh. From Florence Besarino, good evening ka Ikkis watching from Italy. Arata ni Mama Rose Gamueda Valdez, gandang gabi ka Ikkis watching from Macau. From Jovia Ramelfa, naimbag nga rabi user, kastamot apo ni Larry's Matmark, watching here in Malaysia, naimbag nga rabi tayo amin. Kuna ni Manang Lin Gamayan Gariga, makapabang-arik nata patpotokar mo sir mayat agdengeg. Wan, aglalo no, nalpas kayo nga nanganan kaya agpapaturog kayo lang o no, nagpapaantong na lang, you can go ahead and listen to our program. Kung naman na ni Sir Elmo Gakusan makapasala met dagito yung sunata ka Ikkis sir ninyo. One Sir Elmo lakot rugyam nga rudon ti makipin natapok kita Saudi Arabia. La pareho Chris or Chris la pareho na yung bagarabi yung amin ka Ikkis watching here in Kuwait City. Kunana. Shout out kay Namaya nga agdama nga agsalsala kadagito yung balse sir ninyo kuna ni Sir Elmo Gakusan man na. Nakaadukan Sir Elmo? Nakado ka dagiti shout out ka the greetings son so nga mo nga amol ilipatan o gawid kanto dagiti chocolates ko anya arata ni okay ni nagado kung napay ni Sir Elmo Gakusan shout out ken Ma'am Zenny Ma'am Zenny kano shout out manipod kini Sir Elmo ken amin nga mangisurusuro ti Talugtog Elementary School. Miss you all moms ko na kuna ni Sir Tristan Buado manipod iti Banco. Ayan, Banco. No kayo dagiti no kayo ti umutang kakabsat kaya to umutang kayo iti Banco. Dati kwa iti parang sister company iti BPI. Pa-shout out sir sa lahat ng branches ng BPI Banco Ilocos, La Union, Abra and Benguet branches. And speaking of Banco, I think ma-interview ako into next week para iti Go Negosyo. Ayan sa Manila. So live Facebook live siya. And of course,
That's through Banco or yung sister company ng BPI. And from Mildred na ungayan watching from Qatar. Arata ni Auntie Eden Antalan. Digiti top fan tayo Ikkis si Candon. Good evening, sir. Elimar Bernades. Hello, Candon. Kana watching from Abra. There you go, Sago. Good evening and shout out to all fathers. Happy Father's Day in advance. Ayan, tomorrow is Father's Day. So kadagiti ama dita, dagiti ama iti kaikisa na lagat Happy Father's Day kada kayo amin awan ti labas na. Kinalak pa natin ang gundaway nga pagyamanan dagiti na ayat nga sponsors iti Ikkis ti Candon Global. Ken iti Ikkis ti Candon Global Express ken tuy lumutibiyang. Our biggest sponsor is Page Fump, which is based in New York, USA. Isuda kay Ikkis ng sponsor iti website tayo. Ano ito domain name ko na kuma. Of course, we have a website. That's www.ikkisticandon.com. Once again, it's www.ikkisticandon.com. No, bisitahan nyo tayo dyan. Ano yung makikita tayo dito Facebook. Isumo lang iti makita nyo dyan di website tayo. Pero it's well presented. Okay. It's a very nice website nga in-sponsoran iti Page Vamp based in New York. Okay. And we also have Chokma Builders Home Plus Design. No, kasapulan kayo iti planning. Dagiti architectural designs iti pasdek wano dagiti balbalay wano building you can go ahead and contact Chokma Builders Home Plus Design. Biro ko nyo iti page da isumot lang da itati ko na na. Kasamot na iti DNE Construction Supply. Nagkasapulang kayo dagiti bako iti loader can track kontakan iti DNE Construction Supply. Kasamot na niti Waldi Construction Supply from Santa Cruz. Kablaawak man iti gayem ko nga ni Mem. Waldimar Ping-ay dita ili ti Santa Cruz. Ken iti buo nga pamilyada. Kasama natin iti Gadingan Construction Supply. Sumato isang kabasing family business mo nagkasapulang kayo iti hollow blocks, korsan darat, batu, simento, kada landok, mabaling kayo nga umay agorder. Dito'y Balayme, okay? Ito'y Balayme mismo. We also have Candon Belia, dagiti pagpapintas. Okay, nyo kasapulan ti face up, punta na pumintas kayo. Kontakan lang iti Candon Belia, kadagiti na dumaduma nga beauty products da. And of course, my First Love Pro Mag 300, transdermal magnesium, no kasapulan kayo, no dagiti na dumaduma nga saksakitan nyo, asla kung dagiti arthritis, sakit-sakit, dagiti kasukasuan, dagiti muscle pains, diabetes, cardiovascular diseases, hypertension, prevention of cancer, ken dumapay, you can go ahead and purchase ProMag 300 kanya. Okay, we have an approved price, okay, approved by DTI, Department of Trade Industry. Iti dating nga presyo na kat 910, ng tibaro nga presyo na kat 990. And of course, nakalata no member kayo, okay? Kastamot na iti Yamang Bukid, dati turmeric tea, manipo diti Baguio City. Kaya kastamot na iti J-Tronics Electronics dita San Jose, Candon City, Ilocos Sur. Ayan o, makikita yun dati kwa, dati napintas, dati na sexing nga audio mixer tayo, inosponsoran data iti J-Tronics Electronics. Masarakan iti San Jose, Candon City, Ilocos Sur. Likod lang iti Western Union, okay? And syempre, i-welcome tayo to dagiti naayat pa kaya dagiti interesado pa nga advertisers iti Ikkis ti Candon Global agasarunod apo so orayon tayo dagiti confirmation da. Alrighty. Sir Elmo Gakusa manipo dita Saudi Arabia. Your page is more worth to watch to than lots of webinar cause this give me much joy and happiness to us who feel bored and homesick abroad. Kunani Sir Elmo Gakusa. Thank you very much
for the nice feedback, Sir Elmo. Kapag paiswana na ka na-stress kami kini mama nga idikal man ta madama iti webinar iti Candon City Division dagiti aming nga memestra there is something wrong in the background ta magagmutan dagiti chismis iti mestra in the background. So I think hanga na kami dagiti mic da, pero that is something nga improvement iti DepEd Candon City. And if you need my help in terms of live streaming, if you need my expertise in terms of nagiti na dumaduma nga applications nga dati pa kay naigan na iti webinar kadaglalok, please contact me. You don't need to pay me. I'll offer my service for free because day tamot iti skills ko kakabsat i-share ko mat kanyayo ta nga marigata na dagiti memestra dito Candon City Ilocos kat ma-stressa ka nga agboy-boyakin agdengdengeg idikalman tani mamang ko asa si stara ngamin no ag webinar no ag attender iti webinar. So parang every day on a daily basis kada naka-unlimited sa only webinar sa iti DepEd. Handa ka din nga mauma nga papa-webinar kada gadi memestra anya. Maumak to pa nga mangkit-kita kini mamang ko nga attender ti webinar. So I think I suggest nga agrabe dati sa bali ko mambot ang akwang activity that is very interactive can useful kadagiti estudyante nga maka-attend iti online class. Okay, kasi hambat amin nga pupils min estudyante ka they're able to attend online class ta handa mga afford nagkaroon ti gadgets when awan ti internet connection da numan pa ada dagiti modules nga kun tayo. All right. So once again, if you need my expertise, my skills in terms of live streaming, webinar, etc., please contact me. Libre dahil apong ipayo kanya yun di DepEd. Shout out kini John Marvin, Sir John Marvin gakutan di DepEd. Contact me if you need my help. Ayan, from Nancy Kirobin. Naimbag nga rabiin akong ken ka Ikkis ti Candon. God bless everyone watching from Quezon City Metro, Manila. Marites Ganasha Sullivan. Hello, Paras Candon. Good evening, sir. Ayan. So, dagiti nauding muna sa marinong greetings na shout out tayo. Ayan. So, anya ti latest. Ayan. Timan pagkasaritaan tayo kakabsat ka dating nga roda may palubos tong motorcycle back riding. Hang kailangan na probaran dato yapo. Iso nga orayan tayo hang kayong excited nga agisakay uno agangkas anya orayan tayo iti approval from the technical working group. Ayan, from above uno jingato ko nakuma from the palace kasi in-announce kami tatay ni presidential spokesperson Harry Roque nga ipalubuson uno may palubuston ko nakuma nga agkaroon iti angkas no may sublit ito angkas no iti motorcycle back riding. Syempre adala tamo dagiti requirements no qualifications no sa sino man dagiti mabalin nga ag back ride. Okay, and I think obviously dagiti syempre dagiti agasawa dagiti agakabsat kasay for as long as they're living in under one roof kasay ngem orayan tayo iti approval can final confirmation from the technical working group manipod iti Palacio. Siguro hopefully tomorrow or on Monday aprobadon ton ngam liklikan tayo pa lang apo ti agbak ride. Odoro tamot niya. Odoro tamot dagiti pasaway nga padak nga kuwa nga agbabak ride na dumak agbak ride am ko mo ilibak ti jay. So nga orayan tayo niya hang kading natatangkan til ulo tayo kasi this is for our own safety. Tano maliklikan iti transmission iti COVID-19. Ayan, from Cosmedian Referzo Rafanan. Hello, sir, watching from Hong Kong. From Joseph Ramirez, sir, di mo met in basa jay pina-shoutout ko ay uwan alaman pakiulit mo man gabasaan kat diya nga may scroll upon. From Jeva Ramelfa. Good evening, sir, kablaawak man Mr. Joel Garnase Ramirez. Dita banban na Albanayo. Thank you, sir, watching from Saudi Arabia. Watching from Saipan, USA, I mean. Kiangel del Castillo. Kula ni Sir Elmo Gakusan, here in Riyadh, KSA back to normal na starting tomorrow. No more curfew and all establishments will open. Even COVID still at large. Ayan,
Dito nga rin nakaubo tong Sir Elmo. Ag back to normal kayo ito nabigat dito sa Saudi halata nga maliklikan iti panagdakkel iti bilang iti confirm cases iti COVID-19 ita. So dito tinakaubutin nga talaga niya. Sapay lang kumata bumasit latan iti kwan iti confirmed cases itan. And even here in the Philippines, though we are transitioning to new normal, dahil tinakaubutin nga po hang kumamot apo ang ako niya nga masalit dagiti tattao to igit-igit tayo. So nga take precautionary measures latta. Nagiti safety measures, nagiti quarantine protocols. Please follow that by heart. Nga dadyo itong palbilin laong. Bonnie here watching from Saifan, USA. Ayan, kasarsarak ni Auntie Virgie Barnat tsaka Bael. At may isang kapipintasan nga administrators o moderators ni Ikkis Candon Global. Nagkadwaan da kini Auntie Susan as Hermani po dito Guam. From Emily Aragont. Ayan. Hello, good evening. Kumusta kayo amin? Ita Candon watching from Taguig. And by the way, National Highway, I would like to thank my sponsor ato na pintas unay nga table runner nga pinagbaling ko nga long sleeve. FNH. Ayan. Thank you very much. Nung makita yung ako na tumakderat ka sa baliti ko. Hana nga nakapantalon syempre kasi work at home na. No tumadara kon kung makita yo ati barbunan nga legs kon. So nga nga tumatadar baka makita yo baka suruton na ka daytoy camera nga agsipsipot kanya. Ayan Muhammad Abdul Ibrahim watching from Canada. Batch ko ni ading mo sir kuna ni Muhammad Abdul Ibrahim. Sino nga ading ko Muhammad ket talo iti ading ko. Sino kanya da? Ayan, kuna ni Manong Joseph Ramirez. Pa-shoutout man sir ni John Rafael Mamurik nga adik nga face up sir. Ken ni Joshua Mayuga nga maboring sir taawanti inom at watching from Taiwan. God bless sir and more power. Kablaw manipod kini Kuya Joseph Ramirez dito Taiwan. Venus Ragma, hello sir, good evening, watching here in Malaysia. Thank you very much. I miss Malaysia. Diyos ko, agsubliak to tayo to kwa. Siguro 2 years from now, to next year, barbarang awan to ti COVID dun. Kasi agsubliak ko matatangatawa dito Singapore nga mahal nakasubliga po dito pandemic. So nga, barbarang awan to iti COVID. Emilio Manzano Makil, watching from Galimuyod High World. Kuna naman. From Miguel Marvelville. Bossing, may coding pa din ba ang Candon? Na dapat lang apot i-coding hanggang June 30 hanggang malpas iti quarantine. Watching from Rivadavia, Narvacan. There you go. Sago kablawan tayo ni Junior Cabreros. Ayan, thank you sir Agyaman. Kana ni Manong Joseph Ramirez dito Taiwan. Arad tamo tayo kabahis ko. Ni Hansel gading ganadamot Taiwan agubobra isuna. Watching from Ezalias. From Neo, Denver, Habon. Pa-shoutout po dito sa Barangay Luba, Santa Lucia, Ilocos Sur. Sika Kapay Laagbalin. Sika Kapay Laagbalin. Niya kaya mo sa uwan, Neo, Denver, Habon. I think I know you, ha? Dito nga statement mo, Sika Kapay Laagbalin ko. I remember someone who always say that thing or praises to me. Avid Altura Mikwa. Shout out dita ili tayong Santa Lucia. Kumusta kada kayo dita apo? Yan, so kablaawan tayo dagiti kaikis tayo dito Santa Lucia, Ilocos Sur. Ayan, ato dagiti kaikis. Dagiti fans tayo dito Santa Lucia. Ato dagiti gagayem tayo dito. Siyempre nanang runa kini Mayor Joseph Simon Valdez ni Mayor Bagyo kon kunada dagiti na paragsit nga Mayor iti Santa Lucia, Ilocos Sur. Ayan, dati Sir Tristan Buado utang mo kanya ko ne. No umutang kita bangko ko dakal doti ipautang yo kanya. Kunana ni Sir Tristan Buado manipulate bangko. Hi sir, daytoy TV pa ay bangko.
branches mi La Trinidad Benguet kunana. Ayan. They have syempre dito Baguio City, Agoola Union, Bawang, San Fernando, Santa Cruz, Ilocos Sur, Candon City, Santa Maria, Narvacan, Benguet, Abra, Vigan City, San Juan, Ilocos Sur, soon to open. Soon to open, Sir Tristan. I'm sure maka-open akton, awan no makasurot akton into no grand opening yun dito San Juan, Ilocos Sur branch. They also have in Batak City, Ilocos Norte, and Lawag City. Ayan. So, dagiti small-time business owners, dito mabaling kayong nga aglon, wano so blat, iti puhunan nyo dito Banco, na BANKO, that's a sister company of BPI. Ayan. So, no adda kayo, no maysa kayo nga residente, kadagiti nabanggit nga luglugar kadagiti branches da dito Region 1 na the same time dita mat dita Benguet, okay? Laverne de la Cruz Tomas, pa-shoutout po kay Rosemary Basig sir, watching from Cagayan Valley. Nayo Denver Habon kuya, watching from Tingati Baybay ag munmunam. Apit da signal tit hindi ta Tingati Baybay po. Ayan. Kablawak pa ni kuha ni Vincent Valdez Domingo dati dungok dita kuha dita Bahrain. Ayan, kuha naman ni Sir Elmo talagang agbibuya kaya na naka-tune in ni Sir Elmo gakusan dita KSA. Hi Sir Nino, you're the best host in FB Live. For you easily get our internet in watching your advocacy. More power, sir. Ala, thank you very much, Sir Elmo gakusan iti suportam. Kaya na ayat mo nga agbibuya dito'y programa tayong Ikkis ti Candon Express. Into no gawid ka, Sir Elmo, umay kang tumot ti studio tayo, umay kang tumot ag live. Duwatan to nga ag chika-chika. Okay, I'm sure hanto nga kwa nakaanli paggaak tayon to no sika iti kadwa nga host dito Ikkis ti Candon Global Express. May sanga to nga guest host Sir Elmo. Namnamaak day ta into no makaawid ka. Syempre hamo nga lipatan dagiti chocolates nga agga po dita Saudi Arabia. Arataman ni Pastor John Agsi Gaygayed. Ang I think aratan sa Italy ni Pastor. Kung nakablaaw kada kayo sir, gapo kay latta sir. Thank you very much Pastor John. Kastamot kanyam sir. Gapo ka latta. Thank you sir. No problem sir. Bayadak ti Baguio veggies can jams. Ay apo Sir Tristan. Magustuwak data. Strawberry jam is my favorite jam. So nga into no agpakandon ka, don't forget to bring strawberry jams and vegetables manipod iti Baguio City. Thank you very much. Ayan Sir Tristan Buado manipod ti Banco. Ni Manang Elena Cortez watching from Hong Kong. Sir, pa-shout out man taga Tablak ko na iwan. Kablaawan tayo. Digiti ka-Ikkis tayo dito Tablak, Candon City, Ilocos Sur. Hello sir, kablaawak man ti amin nga pamilya dito Alangigan Primero Valdez family can what's that? Can DTS Parik Second Del Rosario family watching from Greece. Kablaaw manipod kini Jocelyn Valdez. Kuna ni Neo Denver Habon at the signal ito'y apo kakadwak the Christian Habon ken the Mark Habon. Ala imbag pa ita adati signal itating nga ditaaw. Ayan. So nakaskas daw niya. Kablaawan tayo dagiti kakabsat wano kay Ikkis tayo nga mangalap nga arad tating nga titaaw kano. Nang nangrona kin ni Neo Denver Habon ni Christian Habon ken Mark Habon. Okay. No da iti makalap yu apo ko na may dagtuwa mo lakwan dito'y talugtog Candon City anya. Kat may favorite ko dagiti lamlamas. Okay? Di Neo, don't forget idegas yung tunto na bigat. Ni Avid Atura Mikwa, kablao man to'y kumpare gita Camellia Candon Sir, Chris Grabeles, musta kay dita pare ko ay coming from Manila boy. Ayan, kung Sir Elmo, your page is worth sharing to others. No worries, Sir Nino. Looking and can't wait for visiting your studio. Ayan. Thank you, Sir Elmo. Ayan. Don't forget to share our Facebook Live. Ditayan ti wall yun, the timeline nyo. No, ado mo lang ti makabuya nga ka-Ikkis tayo. Kaya aratapay,
Agbubuya mo tata ni Auntie Rosario Hedwig Tolentino. I think nakasangpo dita American. So kablaawan tayo man ti naimbag nga oras kaya panagdendeng yung Auntie Hedwig. At dapat lautan mo kanya Auntie ti lipstick ni mamang ibagbagam. Kamu pa yung naitod. Ala to kinimikmikan. Amban sir manukilo ko na ni Neo Denver habon. Anya kadi nga ikanday takabsat. Please let me know no anya nga ikanday tata. Kita anta no anya nga ako niya. Nya ako. Kuwang ako. Okay, basta i-message na no niya ti maalayo ta o may nagtulakwan ito talugtog. Tadati pang rabi imi niya. Ayan di pamigat mi pangaldaw min to no bigat. Ayan Christian habon pakablao man apo ken Lampay dan Mark habon. Ara tamot agbibuyan ni ato nataraking ophthalmologist. It is St. Martin de Porres Hospital. Aman sa balod ni Doc Leo Francis Paking. Naimbag grabe Doc Leo. At nagwapo nga doktor tayo dita. Doktor ko dita. And of course kadagiti amin nga frontliners it is St. Martin de Porres Hospital. Kennedy Lorma Medical. For Delisa Habon, Habok Abelia ko na. Kablao man sir kada Kitok Nestor, Makel Ken Masang, kangrunaan ni Kapitan Alan Pilar. Kalpito kadao Zerizo says, Sir, pagritman ti Happy Father's Day, agijay kakabsat kong family kadawas di Jai Narvacan. From Hong Kong, Sir Ken, especially nila Kaiko Junior, Happy Father's Day. Munamon kano ko na ni Neo. One munamon. O sige, ilakwan na ko ti munamon Neo. Fresh dapat ng ilakom kanya. Thank you very much. Ayan, kablaawan tayo pa ni Ma'am Maria Elena Altiz. Ayan, abubuya ni Ma'am Maria Elena manipuri darapidap Candon. Ayan. So once again, Ikkis, don't forget to follow and subscribe our official social media accounts, Ikkis the Candon Global, which we are on right now, and our YouTube channel, which is Ikkis the Candon Global. If you have your YouTube account, go ahead and subscribe. Kung wala kayong YouTube account, gawa lang kayo using your Gmail account. And our official groups, which is Ikkis the Candon Global Action Center, kaniti Ikkis the Candon Supermarket. Dagiti official social media accounts tayo can official website which is www.ikkisticandon.com, sponsored by Page Vamp New York, USA. Christian Habon pakablao manen ken Uncle Larry Habon alias Buyot ken ni Erpat nga Camilio Rabanes from Luba with love sapay lako mataadda masapyawan da kunan ni Christian Habon. Josephine Valdez, Happy Father's Day sa lahat, especially to Jeffrey Resumendero in Santa Cruz, Ilocos Sur from Kuwait. Kablaawan tayo mandagiti kaikis tayo dita Santa Cruz, Ilocos Sur. Ronald Ron Lopez, Sir GIMP, verse 63. What is that now? Chapter 6, verse 33. Empanada here. Ikaw, that's Ron. Dapat kami ngayon naging panada kini ading ko dita para si tatay. Newly discovered nga panganan iti empanada kin na imas nga barbecue. Silot kada aglalaok. Na imas di empanada. Basta di empanada dangam na imas na raman. If I'm going to compare dagiti dadumapay nga empanada anti Candon kaya medyo nag-level up ti raman na wano timpla na datoy empanada iti GIMP 633 empanada. Ayan, contact Ronald Ron Lopez. Dito lang ko dito ilaang paras sakbay iti paypayad. Siyempre muna kayo dyan yan. Ayan, kung naman na ni Sir Elmo Gakusan. Shout out to my principal here at Elite International School, Sir Rizalino de la Cruz, watching here in Riyadh. Ayan, Leandro is watching right now. Hi Leandro. Ayan, kablawan tayo man iti medyo nalamiis ng rabi iti Sabado dita San Agustin. Yes, ayan, kung ni Leandro. Pa-shout out sir with Johnson and Janos. Ayan. Dagiti cool bikeries. Dagiti kakadwak ti cool bikeries ti Candon.
Leandro Villanueva, Jensen Pineda, and Janus. Watching from Singapore, Zacarias Lizardo Ramiscal. There you go sa Go Ilahok Ti Alo-Alo. Ayan. Alright, so our next segment, dagiti mabaling kayong request, dagiti na dumaduma nga Ilocano songs. Medyo handa pa lang nga pagkantaan kasi medyo pausak pa laom niya. Kasi nag-concerta kami tatay kay Napakaruansa. Ayan, kuya na ni Kuya Robert Cabradilla. Ayan, pa-shoutout man sir ninyo from Narvacan. Ayan, so shoutout natin yung mga kay-kiss natin dyan sa Narvacan City. Ayan, si Kuya Robert Cabradilla. Ayan, makapamiss mo ni Kuya Robert. Ito yung kasi singputan nga driver mi idi dito kwam, sa Narvacan. Ayan. Ayan, nagbibuya pa ni Laika Estabildo. May sagayom tayo dito Pariuk first. From Regina Lianes, watching in Athens, Greece. God bless you. Thank you, Mom. Christian Habon. Sir Las Cablao kon Compadre Balantin ken Padre Godot. Godot niya ta, Godot. Kaya na nibugoy nga haan nga agdigdigos. Iagawi yuta adda para Kilaban. Thank you, sir. From Audiolite Lights and Sound located in Barangay Lubang, Santa Lucia, Ilocos Sur. Oh, hadati Lights and Sound ni Christian Habon. Christian, kontakan na ito niya 1 PM kanto dati pagsaritaan ta may pang-auto Lights and Sounds. Kuna ni Sir Elmo Gakusan, shout out to Ma'am Elena Altis. Miss you, Ma'am. See you on my vacation. Zacarias, pa-shoutout po family ko sa Isabela. Ayan, family Remescal siguro yan. Angel Galvez Pascua, hello sir, pa-shoutout sa lahat ng father po dyan. Happy Father's Day po sa inyong lahat. Pidut isublinan to, ta nagmarka itinagan ko, ken nagburda pa'y tisinan puso. Ala day takot silyo, ta abriem to'y barukong nun maipapas mo, day taguram ken sentimiento. Nun na nga to, di mo sukdalen, nun nababa, di mo gaw aten, nun naregreg, di mo piduten, ngem labas-labas, am to pa'y lae. Day to'y panyok, nung maregreg ko, di makapidut, isublinan ko, ta nagmarka itinagan ko, nagburda pa'y tisinan puso. Alaem day takot silyo, taabriem to'y barukong ko, tatapnong maipapas mo, day taguram ken sentimiento. Tatapnong maipapas mo, day taguram ken sentimiento.
All right. So, patay pa ibasa, dagiti kwa, dagiti greetings, manay po din ti Facebook watch party tayo. Tanon dang agpasugnod apo, Perilia Mina Machiavelli. Na yung bagarabi im sir ninyo, ayan. Kablaawa man tagatalugtog Candon sir, more power and God bless you. That's from Perilia Mina Machiavelli. Rata ni Manang Carla Ganda nga kabsat ni Sir Elmo Gakusa nita Hong Kong. Hi sir, watching from Kuwait, from Roan, Haramik. Ayan. Kuna na ni Mother Chibas. Kuna ni Mother dito kaya mayat man nagitang Ilocano songs kabsat nga ninyo watching here in San Agustin. Shout out anak niya kablawan tayo ni Mother Nestor Kiba wano ni Mang Chibs dita San Agustin. Ayan, kandi kadagiti amin nga kakabsat tayo ti LGBT Candon City, Ilocos Sur. Okay, from inbox, ayan, nag-PM kanya ni Christian Habon di Santa Lucia, Ilocos Sur. Good evening sir, pakablao man can Ko-Audio dita Candon sir can Galvez Lights and Sound, JP Ragunton Lights and Sound, and Richard Ragunton Lights and Sound can RDC Lights and Sound. Nagadunga Lights and Sound natin Christian. Pa-request sir that si Seaweed, ayan, the most requested song here in Ikkis the Global Express. Si Seaweed, patukaran tayo ito madamdama idayta. Okay, kablaaw pa manipot kini Aida Onsiano angaangan. Hello sir, good evening po. Kablaaw kiti amin nga Happy Father's Day sa inyong lahat, especially sa haligi ng aming tahanan at aking minamahala si Nestor Balbin angaangan. Happy Father's Day. Thank you sir. Ayan, greetings from Aida Onsiano angaangan. Cosme din refers to Rafanan. Shout out Monster Family Rafanan sa Langlang Kasakan. And to all Tagalanglang Katangs. Ayan. Greetings also to Jerome Haduka dyan sa Canada. Ronald Ron Lopez, and God bless sir to your program. Thank you for endorsing our Game 633 Empanada. Ayan. No, craving kayo apo iti empanada pang kayo dyan. GIMP wano Game 633 Empanada. Dita para sa Candon City, Ilocos. Sumbrag apan iti paypayad. Ayan. Arat na pa ni Manang Laila Paklebsuyat ay apo na o di manon ni Manang Laila Paklebsuyat. Dato'y kapipintasan. Ay, unsa na kapipintasan. No, dapat na pipintas ni Manang Laila. Bagbag sulag apo. Wano Ikkis ko. Ayan. Good evening, ading, and to all the viewers na odi ako. Na odi ka nga talagan Manang Laila. Adamulta na dagati late. Charing bagson. Ayan, greetings to, ayan, nato yung nataraking, nga kay Ikkis tayo from Wagdaya, Serville Chris Olanyo, kani Murph Bodita, Malaysia.
Okay, kablawan tayo mangayam dagiti aming agkasanga itatanga aldaw June 22 or June 20 kung nakuma. Nanangron natin kabsat kaya natin siswang ko nga ni Ivy Glaze gadinggan nga na lockdown diti Paranaque City. Happy birthday kada kayo aming agkasanga itatanga aldaw. Ayan, so happy birthday kadagiti amin nga ag-birthday tatagon daw ay tatangal daw ko na kuma nang nangruna ti kapsat kaya na siswang ko nga ni Ivy Glaze gading ganita Paranaque City. Bells. Okay, so basta tayo pwede giti greetings mo ka blao dito eh. From Sirville Chris Ulanyo, hello sir, ayan. Nagmuda di greetings ko at tayo Sirville. Kasama tinig Juliet. Hello sir, good evening. Pa-shout out Ganding family from Hong Kong with love. Thank you sir and God bless. Kuna ni Auntie Virgie Bernacha Kabael, I went gaya multa layla paklab suyata. Lunch for 8 packs. I won Auntie Virgie. Kikita tayo to dito Lucky Plaza na bigat niya.
Christian Habon nagmaya dagita nga ball sensor kuno ni Christian Habon. One Christian no kwa I invite you to perform here at Ikkis the Candon Global dagita lights and sounds you ayan. So sa pula kiti quality guest DJ and guest singers ito ay. Actually adutin nakapila nga umayag perform with Ikkis the Candon Global Express so nga iuray tula ang schedule na. Happy birthday kay Uncle Leonard Habon. Ayan, from Christian Habon. Ayan, Sonata T. Vegan is watching. Ayan, kablawan tayo man. Dagiti ka Sonata T. Vegan. Happy watching amin ka Sonata T. Vegan ka Ikkis. Ayan, kay matunan ni Sir Glenn Concepcion nita Vegan City. Ayan. Ayan, please go ahead and subscribe or follow Sonata T. Vegan. Ayan, itamtampok damot dagiti Ilocano singers da and of course I know you guys love Ilocano songs so much. You can tune in to Sonata TV again. Like and follow their page, okay? Ayan, so ado pala nagbibuyat na gundaway so kablaawang kayo amin nga naanos nga makitintin na kunay na itatagundaway. Magkakatawan ni Manang Laila kuna na okay, see you and LP tomorrow in Taito mga na diyan na nga nan tayo idi ha 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 mga na wan ngumnod na kita siya ko tagluto ti kanan tayo niya dati ko Manang Laila kin anti Virgie dati Hainanese chicken rice and honey chicken and teriyaki chicken rice. There you go sa go. Ayan, kablawak pa ito ato'y kasinsin ko, my cousin in Cagayan Valley ni JP Gadingan Pipoy is watching ka na. Okay. So, ipatas ko iti kumanta para kada kayo amin. Sagbay nga aglipas iti program tayo kay Kiss. Ayan. Kaya syempre, patukarot na iti request yun tatanya. Naumpit adawel ti simang bay kanya. Sikatay inagaw na nganya dayo dito'y den na nabayag apan nawen nga nagibtura dalimduken sa
ti sinagapang. Bayat kaawan mo, awan pategday to'y biyag. Binubuskot oras ang naglemes iti arang. Barbareng kunang asikatay malipatak ngem no naglabesen. Sika manentay awaga. Nakas ang biyag ko ti inted mo kalangama. Ta gusto empayen nga uray no pakatayan. Di mo pinanunong tinbubus ko nga ayan. Nilaksid nak di ta puso. Yan tanem nak akas liniban. Bayat kaawan mo, awan pategday to'y biyag. Binubuskot oras ang naglemes iti arang. Barbareng kunang asikatay malipatak ngem no naglabesen. Sika manentay awagan. Nakas ang biyag ko ti inted mo kalakama. Ta gusto empayen nga uray no pakatayan. Di mo pinanunong tiin bubus ko nga ayan. Nilaksid nak di ta puso. Intanem nak akas liniban. Nakas ang biyag ko ti inted mo kalakama. Ta gusto empayen nga uray no pakatayan. Ngan nga ayan. Nilaksid nak di ta puso. Yan tanem nak akas linipan. Di mo pinanunong tiin bubus ko nga ayan. Nilaksid nak di ta puso. Yan tanem nak akas linipan. Ayan, medyo napakanta kita tang oras kay Kiss niya. Ayan, kung ni Jerome Haduka, wow, favorite song ni Muhammad Abdul Ibrahim Data, thank you. Ayan, dagiti kay Kiss na yuta Canada. Naglaing ka talaga sir ko na ni Mark Joshua Deos dita Narvacan. Naitaman sir, may kaminto agkanta dita ayan mo. Ayan, ko na ni Sir Tristan Buado. When you are always welcome. Sir Tristan Buado, Manipur iti Banco by BPI. Ayan, so napakanta. So nga, may sapi nga kanta ta kwan. May ruwamon na to'y kwan. Naulbit adawel
simbang bay kaniya si katay inagaw na nga niya dayo dito'y denda nabayag a panawen nga nagibtura dalimdo ken sa isinagaba bayat kaawan mo awan patekday tuy biya Ayan, so ibas tayo man dagiti comment dito ay kunan ni Auntie Virgie Barna tsaka Bael wow lang kunan na ni pintas ka di Auntie kunan ni Sir El Mogakusan the best ka talaga Sir Ninyo not just a best host but even a good singer thank you for that wonderful song more songs from you please more blessings. Ayan, from Shamara Zaragoza, or kay Ikkis from Narvacan. Hi Nins, how are you kunana? Manang Laila Pakleb Sweet, ang ganda mo tonight. Este guapo din kunana. Thank you very much. Alright kay Keys, ayan, so time check is 10:48 in the evening, Philippine Standard Time. Malaka tahanting nga may gawidan iti oras, iso nga ako pinakada tayon. Dito orayan yung requested song which is si with the most requested song dito Ikkis ti Candon Global Express. So kada kayo amin nga magsusuportar kaya na ang mga ayat unay ti Ikkis ti Candon Global
and Global Action Center kadagiti amin nga administrators and moderators agyamanak iti suporta ken ayat yu iti numotibiyang ken iti pakabuklan iti Ikkis ti Candon Global. So once again, dati host ken ati makaong mga rupa ti host yu oman sa Bali no dikat ni ninyo gadinggan manipo iti barangay Talugtog syudad ti Candon probinsya iti Ilocos Sur na imbag nga rabi kada kayo amin awan ti labas na good night and wet dreams ay sweet dreams ko na kuma. Imoy